Pozdrav svima, ja sam Marko, ovo je Marconi Games, dobrodošli u moj 4. tutorial u Minecraftu. Danas ću da vam pokažem kako da napravite mač, motiku, pijuk i sekiru. Znači, prvo što ću da uradim jeste da ovako uzmem daski, znači uzmem 40 daski. Sad vam trebaju šta pići. I imamo 20 štapića, treba nam da vidimo vuna, svetla siva vuna, blokal drme ili kamen. Ja ću vam pokazati kako možete napraviti od drveta i od kamenja, pošto nemamo ostalog materijala. Znači idemo zaradi 100 i stavite ovako, ovdje 2, znači prvo ćemo napraviti mač. Mač spravite tako što stavite ovdje 1 i ovdje stavite 2 i dobijete kameni mač. Tako vam je isto i sa, znači ovim stavite ovako 2, 1, prosite i stavite ovdje ovako. Pošto ja neću praviti kod toga, sada ću vam pokazati kako napraviti motiku. Uzmete ovako 2 i stavite ovdje 2 kamena. Možete i ovdje čak, ovdje s koje god strane da stavite, isto će vam biti, vidite, i dobili smo kamenu motiku. Isti postupak je i sa drvenom. I zadnje je kako napraviti još pijuk i sekiru. Pijuk pravite tako što uzmete ovako 2 i stavite ovdje 3. Ovako i dobijete kameni pijuk i sekira. I tako što ćete staviti ovako 2 i stavite 1, 2 i 3. I dobili ste kamenu sekiru. I eto, to je to. Znači napravili smo kameni pijuk, kameni mač, kamenu motiku i kamenu sekiru. Možda će sljedeći biti tutorial kako imati ovakav mod, pošto vidite nisu vrata ovakav, ovo su drvena vrata inače, i ovi sanduci kako sve to napraviti i staviti i kako to izgleda. Hvala što ste gledali i doviđenja.